najbolji sam ja, to se zna. Zna se da najbolji sam ja. Ti nisi najbolji, to mora stat. Zato nemoj zajebavati, nemoj srat. Iza leđa govoriš da najbolji si ti. Ne govori gluposti, nemaš pameti. Dobit ćeš po prnji, aj pođi doma. Jer pomože dosta koštane od loma. To je fraktura po cijelom tijelu. Aj pođi doma, pođe po zlu. Tamo crtaš vrata, prošetaj. Odi su veliki, mali ne smetaj. Pitaj ljude, reće ti oni kad ih pitaš ko je najbolji. Reće ti najbolji, on to je sprav. To svako zna. Za gospodarsko sranje, jednostavno treba sadit banane. Koliko god stane širo lipe naše, raspored plantaže, silose garaže, banana pravi spritove i kaše, pakirat u tegle, tetrapake flaše, izvozit u zakošan kaše, posebno centre, ima tagente, u svakom većem gradu neka radi, a kurce nek mame pivajuć reklame, kad nisi u formi, kad si u krizi, ti ovo isti, neka krizi, nismo je grlo. Ne budi u krizi, samo ovo isti. Od mora pravit alternativno gorivo ili koristit kak gnojivo za uzgoj biljaka, posebno je tema, to je onih biljaka koji skoro pa više nema. U prvom redu dalmatinske mikrofonije koji ne može slomit taj proba i slomije ne šusti. Jer se čudno glasa, to je urođena produkcijska baza, nju ćemo snimat, pakirat i distribuirat širom nacije, pozdravit Dalmacije. Izmišlja one šeme, prvo je njegovi svratja do mene. U redu, Alberte, ovo je u redu. Ali koji je ovo kurac, donesi kredu. Da ti nacrta na ploči jedno za svaka. Neš ništa postić bez puno rada. Učiti, samo učiti. Jedino tako možeš razlučiti šta je dobro, a šta nije. Šta se smije uvrstit, a šta ne smije. Sve se mora dobro promatrat. Evo na primjer, na sebi fali kvadrat. Ostalo je dobro, manje više i Alberte zapamti. Ale si strelati više.